Sad, u narednim minutima vas vodimo i želimo da uživate malo u makedonskoj muzici, ali sa nama je gospodin Dautovski koji je etnomuzikolog ili, kako da kažemo, profesor u Skoplju, i ovo je vaše zanimanje, ali s druge strane možemo da kažemo, jedna mogućnost da uživate u ovoj divnoj umetnosti, s obzirom da ovdje imamo i dva potpuno neobična instrumenta, vi ćete i objasniti, ali vi negde imate i svoj kvartet i ovdje ste sada došli u Beograd radi Dana makedonske kuhinje, a evo sad čujemo vašu muziku i naši gledaoci. Beograd došao sa ciljem, sinoć bilo otvaranje tih Dani makedonske kuhinje u restoran Kovač. Ja sam specijalan gostin oba dva restorana, to su moji prijatelji, i sa sobom tom prilikom sam ponio dva možda najstarija instrumenta na svijetu. Koja nisu uopšte vidjeli naši gledalci? Uopšte, da. Srbija možda zna nešto iz novina i tako dalje. Znači, to je neolitska flauta, loptasta flauta, mnogi je zovu okarina. Moram reći da je ovo replika, jedina uspješna i muzički sposobna da se muzicira na njoj. Je ono od keramike? Da, to je keramika, znači ona je 6000 godina, onaj kulturni sloj neolita, dok mi je zovemo topčesta flejta, odnosno topčestata flejta od Makedonije. A ovo je isto vrlo star instrument koji je pronađen u Ohrid na Ohridskom jezeru. Ovo je u Veles, znači isto terakota, artefakt koji je izrađen od terakota, znači od gline, i mi ga zovemo instrument izgubljenog čoveka, zato što pretpostavljamo da kad su se ribari gubili na jezeru, u maglima ili nevremenu, bilo kakvom nevremenu, oni su signalizirali i dozivali se sa kopnom, da znaju ko je gde. Tako da ovo su možda najstarija dva instrumenta u svetu u originalnom, znači ovo je original, ovo je replika, ali je isto originalna, vrlo sačuvana. Jel možemo da čujemo? Da, pa evo, potrudite se. Kako tako mala? Ja imam svoj jedan ritual, zato što ovaj instrument je meni najavljen u snu, dok sam spava, jel? Tako da imam poseban ritual. Evo, potrudit ću se, da. Jajno, divno, zaista, neverovatno kako tako mali predmet može tako... Kao 6000 godina kako zvuči, da. Fenomenalno. Hoćemo da čujemo i ovaj drugi instrument? Da, ovo je, skrećem pažnju da je izuzetno snažan i prodoran kao instrument. Da. I ovo je dva put jači instrument nego ona svirala, sudijska svirala na utakmicu. Pišteljka. Pa da, mora da se čuje sa centra jezera. I da se dozivaju ribari, kao što ste napomenuli. Zadovoljstvo nam je što ste ovog jutra bili sa nama i želimo da ponovo dođete. Vi već putujete sutra, idete van Beograda. Da. Čekaju me studenti, čekaju me nastupi, ali sa velikim zadovoljstvom sam u Beogradu i baš sinoć sam dao svoj maksimum. I sinoć ste dao sviranje na otvaranju i... Nadam se da ću ove instrumente predstaviti beogradskoj publici vrlo uskoro. Da ćete napraviti koncert ovdje, da imamo baš idealne sale, baš akustične, kako se kaže, što je jako bitno. Hvala mnogo i želimo da čujemo vaš kvartet ovdje, nadamo se, u Stromoskomanju u Beogradu. Već su počeli nekakvi pregovori, da, nadam se. Hvala mnogo još jedno što ste bili ovdje jutra i evo mi sada da čujemo vašu muziku, uživamo u njoj, svakako pravimo kratku pauzu i onda se vraćamo u studiju i za kraj govorimo o festivalu